Hainohai lahar Patiwi klai Langma Chokha Khoroksa ni Patiwi Shemanka Srangsal Hordam Suku Tamui Shoti Thamsi Tamo Jura Julaibari bypass Lamo Lahar Patiwi Thika Khoroksa Belai Shakdukumani Te Khorok Nino Gomati Hankor Shakhamnogo Ribiro Horjaka Shemanka TR08B1 933 Lambani Mani Tijak Malkhung Julaibari bypass Lamabo Malkhung glass Jai Khai Tomani Te Babisha Phajek Malkhung Kana Huno Bathangjak Tomani TR08C8352 Lambani Scooty Azarauno Agun Nishimi TR08B1 902 Lambani Truck Malkhung Scooty Watoma Khorok Nino Te TR08B1 933 Mani Tijak Malkhung ni Mothonai no Thutai Rikha Yaglok Thutai Khali Thangka Patimung Thayano Malkhung Thutai Jagai Thika Driver Te Khoroksa Malkhung Mothonai Mung Subrto Das Nok Sabrum Bhaksini Monogat Amchaio Oskotiwo tonai khorokni ni mung wngkha Surendra Tripura Tebini Hik Lilesri Tripura khorokni no belaikhe sakdukumanka Patiwi koktomani Julaibari Holbotani Brindiarok thangai sakdukumanate thinai no Julaibari sakhamnogo tlangi thangka Lahar Patiwi sakdukumanarokni belai sakhamyak mabai barjago tongnai saknainarok gomati hankor sakhamnogo ribiro hangka Yangbukak Subrto Dasni mangkati pusmodam khaimani yagulo sangrong salo bini nukuni bongno yapiri horjaka অ্যাক্সিডেন্ট কেস এসেছিল নাম সুব্রত দাস ৪৪ বছর বয়স ওনার বাড়ি মনুঘাট সাবরুম ওনার হেড ইনজুরির কারণে এখানে মারা গেছে আমরা আজকে পোস্টমর্টম করে আমরা যা পেলাম দেখলাম যে ভিতরে হেড ইনজুরি হয়েছে হেড ইনজুরির কারণে এখানে মারা গেছে বাসা কোন জায়গা জানা গেছে হ্যাঁ সাবরুম মনুঘাট